Lieutenant Kano Masetukahirwa abire nabwa n'abajubi omu district ya Rakayi hamwe na district ya Kiruhura ahamwaro ogwanyanga omugombora eya Nyakashashara omu district ya Kiruhura. Batanje kuronda amato agashire agakwikira abo kubiteka twatwineho no gunda mukoro ukotse ibitimba n'amato agatashye obutimba twatsutimba butashire imitware 8 amato 12. Lieutenant Kano Tukahirwa hakanise amakuru agari kugira ngo hina abajubi abari kuterwa abasirikare nuko kubarabura okwehara enjubambi ahabwo kwenda kwetantara emerabanamu hari mu kiboko omunyanja ubwo murebe konkantiza kuteza iteka uze kitarya umara emyaka ibyo tembo tokaja kwita nyanja kakwetuza obwo butimba afano ubu akatimba akakoreka akakenza kushomesa nyanja ya mukenya cyagakira mu mizi akatimba ako yakatamanda cheka 30 wow picking 500 pieces for 30 minutes 500 pieces for 30 minutes hashiaza karaza boraba ku Fisheries and Aquaculture Act eno ya 2023 ega section 32 egambetia ngatona bakuyingira mu mazi oyino kufuna je bayita ki license. Omuhwezi wa RDC habwa district eya Kiruhura Moses Mwesije ashabira abajubi okukwatanisa n'abasirikare okureba ngo enyanjeji yarindwa nabo baganyirwamo. Mwikirize mukaragane n'amahena abantu barunya amahena n'abantu bakoragana n'abantu baburire kuba eginyanja bakaba bagishitamire inyanja ibitakerwa mu cyenyanja cyurire konkato bahaterera amahege nindebe by'inyanja byaragambira bahango ntureba ngo imbere yabanongi mbone kintu kisima arahanga akureba ngo ebintu babitira mu nkora inyanja naye atanaka abantu kugira icyo bagobamo. Bwanyuma yo kushomesa ubwoko obutimba emitware 810 hamwe n'amato 120 ebitwire n'ibikoresho bwa kubi omukujuba ahanyanjeji byokibwe. Amakuraga gashakwa Gilbert Muhanguzi omuri Kiruhura.